Moja bi TV ena waso so a woti a wo hwe ye ense me ko twi ko bremag na ena ya hwe obosa ye de bebrawo ene aware mu sem ena bekoso ena nadwe a me hwe obosa de ekim o wiase afo na nyina US America Ghana China enchimo video na emfa free ha koso amane na ha ne tie ensem ekoso pa ensem sisi Frankfurt ba bia chese wiase afo na nyina ene ye be hwase mo video no ena ha ya se de esi hwe obo no na onyankopon ebe ye ho senchene baba Mewa kwaba ene day suba mujabi TV so ene day so ye da nyame ede adom ye ene day so ye wujumedie sonko aye ne Mama Lucy ebe twetwe ho enkomo na ansa na no ye betwe ho akogye nkra so ye ba ye beto aso Mujabi TV amonfo momodia na monko YouTube bebi amobeko bia Mujabi TV ho say ya wore sem say a movie, say a yet, a GB and set fan Qualamu, and now a war to Tia, with your Motiana Comodity. If you hold on, near my word, subscribe. On YouTube, we are called Mojabi TV, and on Facebook, we are called GMB. Subscribe. Nikaya, Yakwa Mojabi TV. Show ya, Minunti, Yaka Mojabi TV, Yamawo, Moshepa. Kwaba se oje me ema me twa me ho bae Mama Lucy abeka yensa Mama Lucy akwaba ya eja pacho na ho ye de nyame adom me ho ye me pacho na wo so e nyame adom me ho ye e de rade ase anwumre enkoma nuanom na dofo ye twetwe ho nkomo ye ema omode omo kan kame omo kununum awawe mu eno ho ankomo na ye twetwe no anwumre enti Mama Lucy yesese die be ntina ema ni bidi omo kame omo kununum ewa awawe mu yo me da ase ayo no kure se ema bebre ema binum e de omo ho kame omo kununum de din kan ebia na oba na ye na dwen se okoware be ma no na be ma no usika ekodu finfin ba bi no na be ma ni sika sama akofam ya wo ye ho hwia enye yie enu nti oba bi ye ho a ekoba saa na eduru nyume se be ma no ne ba ba dina ompene se oboma be ma no ne nada so ekoba saa na entwa yie se wokoya na sika no ho ne de woni na di sika na wie na du se ohia ba eduru nyume so no beda oba ne mpene se wona ne beda enye aware mu odo enye aware mu anigye eni nti ko ba saa na oba na bebo na dwunu pese onu be ma ne nna eni nti ofa ba bi no ba bi wo ho a se no si ko no sibi o si hunu no kodu mfimfin ba bi no wonya ne saa nti wode no ho no ebe ka me ba ma no de ne ho ba on nya de oba pene se one ne beda ana obedi no on pene ma ba ma ni no ana de to so ne se oba bi so wo ho a se ba ma no enu ni huni kodu fifi ba mi a anam se sikasema ya basa ni ntina huni die no na akoto sini ebi kwa no moto emu ya fu ne koto su ya fu bebre na nimu nyina fufu enyi bebre obai kacha ba mesu wonko ya onyi ne koto su nyi se tasa ne moto emu se tasa me ka sa kura mpo na nam se ahochira ba ohia ba wo omumuni ntino be ma no na pampan kura so astate e wo nanim ti kodusa ba oba no beka se one ne enna na be ma no pampan wo nanim one ne na ena de to so miensa se kodu finfin ba bia e be ma no na afedi ato nsa hwie be ma be kwa adwuma be ba wa buru se pam nanim se kan ensa jinanum waya ho hwia enye yi be ya kan be ma de ahokyere a omo ho kyere wo mo abraba obo a enye yi okona nima na esa ate san no odi agura ensa no mu
nomonsama be oba ne ka enka obeba na ne tiri nyina na sisi fam na nim se kan ti ko ba sa na oba ne ye na adwen sa wo ne be ma ne na be ma ne ye so oba ne ho a o lu ahugya no be ma ne ba ne ho a no ahugya no e ko ba sa na oba no onya odo ana onya atenka bi se wo ne be ma ne beda efi se sa ahunidie we nyina da be ma ne ntimi amfa nwura mpa so be ma ne no monsa ensa bo na numa ontimi ne na nti ko ba sa na entwa yi enunti no nya ye ka nyina ne se oba edun fifi baabi na be ma ne kwa ahohiahiam na be ma ne no monsa na ahunidie animu a oba ne de ho kame be ma oba bi wo ha obetu be ma ifo oba ya ne die be kam awia sensem nyina be ma ne de oba ya na oba ye ofi no na dwenu na soso ana wa yo adwen so no oba na beda ompene se ene ne na sabio kankan mu ho omoto mu kankan ense ya jiwanum wo ye ho hia enye yie enu nti no oba na nya na adwen se obenya tinka bi kura ma be ma ne so omene ne na enti be ma ne nya na adwen se oni oba ba be ne na da ana obedi na oba na so mpene enti na ama bebre ma binum edu amu ho ekame ma se de be ya ne kunu no edu anwumra one ne na nya se bi oba no ne waye na adwen se bi a be ma na wale no edu anwumra one ne na o ekon bi a be ma no astati brebi a obuo aya enunti no ema oba ni nya atenka enya odo enfa ma be ma no enyema nkitinkitin sei enti se ko be ma na brabo mu a eno kwasem na nyanim na aware no na aye bisi basa na edie no kura no na afede enya akono na eni die nim na oba ne den ho kame be ma enunti no ekoba sana oba no be na dwen se so wakana se be na ntie na se sana oye dia ene no kwase ni nyamienim edura nwumra a ono soso no eba so obedi na ompre ma ni no na mmom aduane de oba nwa manadi na niema de obesi eniema akeke ka ho nyina de oba ya ama no na se ensa no ne wanyai ana namfosam wanyai baby a ofa adamfo na okono saa bia no enamfofo no omo nu subampa abrabo na omo bone na abrabo pa omo pema oso do ho akoba omo be mese se wa start masem se wa ko ba foforo akodi no dia na yare aba nti oso ntena se ama wo mfuma di no na angwango fa yare ma no emre no enu nti no oba bi wo ho ode no ho kame be ma aya niema wenum enu nti ena ma ema no mu binum ade wo ho kame emema no enu ye mi twa me ho aba. Here comes a lifetime opportunity to recover from all the losses suffered as a result of the pandemic and also achieve your dreams for this year. Whether you are a retiree, an unemployed graduate, or looking to earn some extra income by the side, Juweji Mall is the place for you. With your phone or computer, you can earn while you shop. Juweji Mall is the marketing and e-commerce arm of TJTM. TJTM Biotech Company belongs to a conglomerate of about 10 industrial organizations with over 30 years of experience. TJTM uses biotech techniques to produce bioactive, low molecular weight peptides and enzymes, food supplements with health benefits. TJTM bioactive peptides extracted from collagen, albumin, corn, soy, wheat, walnuts, and oyster has anti-hypertensive properties, anti-diabetic properties. It lowers blood cholesterol, enhances memory, is an immune booster. It has skin and hair beauty enhancing properties and sex and libido enhancing activities. As an example, TJTM oyster peptide enhances sexual performance and libido. It is also useful in erectile dysfunction, useful in cases of impotence, and useful in low sperm count. And this is just one of TJTM products. Shop today at Juweji Mall for a large array of healthy and beneficial products.
Shop and earn a minimum of 200% and a maximum of 600%. With TJTM, you stand to earn a minimum of 80,000 naira up to as much as 7.8 million naira, depending on your registration. Note that you earn 6 times your registration fee. Also, enjoy 10% of all daily global sales shared out to all members when you register with Jueji Mall. All such payments are paid into your account on the 1st of every month. At Jueji Mall, you can choose to refer others to buy product packages, and for every referral, you earn 5% to 15% daily residual income for life. Live the good life. Earn for life. Register today with Jueji Mall. It is not rocket science. It's simply buying and selling of TJTM products worldwide. To know more about Jueji Mall and how to register. Mama kwaba se wo jemre mra ekutwa ye ho baaye. Ye toa so ne yekoso abonka ye se Mojabi TV Frankfurt abrochi mem Germany UK so abrochi mem ana oman Ghana mu. Subscribe our your Facebook account, our YouTube, Facebook, and other social media platforms, and share, comment, and also subscribe. Now, mon chema do for so emra emeshe Mojabi TV. Mama Lucy, and yes, oh boni na tofa say. The ma omodo mo kami omukro no efutuo pay ene di akwankyere be na de ma wo mo se mo su hu sa akwan be no mo so mfa so ema nyoma toto ye wa aware anim yo kakra me kan me boni nyina atofa ne se koba sa me nua ba me maame enyiwa ne hinta ba ma no nka se bio nyame di ka kan ye se wo haw bebre ni amane bebre no e ba ye no wo be yi ani hinta ba ma no se wo ma ba ma ni medu ekoba sa na mesrew nyanto boasie eya akrokro eya defedefe se adikwenti ma ne ba ya wontumi na atenka ma ba ma no a wo do kame no enye se ba ma awalewo ne kodum finfin ba bi na akoye sa ekoba sa na entwa yi ntimi srew krokro no eya fituo eya nkunanse se ba krokro no na obedi ni na mfunso oya enunti eno ma wontimi anene nna ana obedi a ompene no mini adofo me pa o chew fa odo na krokro be ma no se the first pa mo ware ya na musitie no sa shasie fa ye ne sa sempo ma na wo pa nya botere aye kasa kire aye futu ye mpai bo kakra da ko pe obeja ni nyina na nya wadwen se sa obrayi a meka ni nyina ho asemu ba na ewo munti no yi anya hinta no okasa ho mfi no ubu na benfia wonene na misraw mini aba wo wa aware asie wo ya me ba misraw edu ho a nya botere pa na fa akrokro eni adefedefe na bra ho asema ba ma no na odo yi odo du pa fa kire ba ma no se de be ya awale no enye bisi basa na aware betimi atumpo eni monyam ebeba aware ni mu odo ene kuro ye ne ntiase ene no krodie be wuom na aware na timi asipi asita enti ya meka nyina ne se ekoduru ho ekobasa enyi be ma ne mma ekobasa no ma be ma no so adwena ye bebre odi awerhuo nyame ma akwa aduru anum odi awerhuo na be ma no etukwa bi a ensese otuo na akwa ensem bebre aba timi sremo ye nua no ma ye ma menom ye manom ese duru ho ne se sa akwanya yi a nyame na ne so ade ma mu ebi to wa enyiwa ne hinta be ma ne da fampaibo ene nkotosre ene nuadadie so wulam nya wodo ene ntiase ma be ma me feel say wo yesa ma ware no ebetimi aye te say asubonti hu koko ama ware na timi asipi asita enti enfa wo kame hu ko da biara da say wo hawgu mu wo amane bi mu enti nya wodo efa ma no say de mo wale ye na
mo sha ase no ma odo no entra se da e wo Yesu din mu me da won se na ye damase se mo nya mre na da ne da mo hwe if mo fie mo ye kase nya me nhira mo na ye beko so asem say mo subscribe to your YouTube account no mo follow us on Facebook and also like and share our pages on all social media platforms. And we would like to thank our sponsors and those helping us to bring this segment to you on your TV stations and wherever you are watching us. We thank you and we appreciate your efforts. We thank you very much. Mama Lucy Mepacho Chiawadofo. Yo, me chiama do fufu nyina. Mo nyankopon na mo so a mo hwe mo Jabi TV. Say ya bochi me say ya Ghana ha. Ba bi biara. Me chiama nyina say onyame ma ye nkwane ahoden. Say da ne da nyina e betimi de atie program yi. Ana program so atumi aye kese ne atumi atumpon. Na ye nua bi a wo ha wo amane bi a onyame nam program yi so amane how to atwa. Na ye ni je so awie ye peye. Na ye ba bekoi Mama Lucy awale ni doctor. Nyame ka nyina ne se wo yi pokunu wo payire fe number no na fre me nyame na me so ebe ma wo so anya wukuru anya wo yire na mi waduro mi okoko aduro ho mi osisi yare aduro mi wo akoma yare aduro ho enti bra na family katuo na bra be tobi se de be ya wani je be yo pe na yare domu a ha nyina wo sisi koko bibia to betwa na woni je yi opo ni kuma se tafo enka ni babia na je tefe mo no ehwa na mewo ntututu mrikai na fa ni je na bra mama Lucy awaye mi doctor na mi ma waduro se de be ya usisi betaw koko ni so beko na akomayale no so enso be wie peye ama bibia timi ayakama enti mi koi mi chia mo nyina mi number ay 054 8215 703 054 ma Lucy mi number na me dia to dwa no onia pepa o chere ni diem frame na wakoma so adie ni awo prehwehwe bia ni ayaka ayi de anko yie momfancheye de ko yie so momfancheye na muntu hu anamo na momfre se de be ya dumadi aye die no ebetimi atumpon ne be yie pay Jabi TV monse ema munyina obi a onsa beka bia yada monse ewo Yesu dimo mama ba nyankopɔ boa mobasa atie ye efiare nyame boa enti ye de nyame ejamo se onyame mama hode na momfantie program yi wa onsa beka bia ewade ema moso no nhira mo ewo Yesu dimo Damase na yekoso abomonka yese Jabi TV ewo Frankfurt abrochimemo ana UK so na yebese se wo pe cameraman papa amanetwa wo event amount se ye ayefro elie se eye birthday bibiara no message say obetima contact me nua be ma eye sack eye safo kantanka kwame ube contact no ewo 0553 286218 0553 286218 ono na dane da otwaye ma yeba monfidie so na mesa amama ye nua baba ko oba so ono so oye yogurt fresh yogurt kama pa ono so ye friend ola ono so ewo kumase se o pena mana ye sobolo fresh yogurt o pena mana ye any pastries and I say any local beverages amawa ono so betima contact no 0245332197 0245332197 na yeda yetiefo ene yaboafo omomo abrichime omomo manga ne munyina yeda mase dasene yeso yesade dwumadie foforo so ebebremo eyamsomfo pa akwasi ena meba mo fidie so ena anwume medamase bye bye.